lekebago ti online ugo Zakie Kera kilo shumuzelewi Korin Megosa kerpo no pugeje Kekulamon pomo zepie Jowa ke tauzo ke mosie Nyiepou pomo zepe krila lekenje pomo Zeus Jesu Christazo Kipo cheke no po interior go Zivi sewa levi mori poma kere to sewa levi devi pomo Zeovi moda she kichu kiu bachali ho Hermedei hermeno selidi po foundation meti sevaro kisu poto ke huo so zezo shui bachali do Ukrista mekel hunu hakiwo hakivigo sedi unimu ke tegowa levi devi Krista dizenu bamo mu po THEJA go bunu THEJA KEKHRÜ ki me yego badaro Krista ke diu mu ke chache kel hunu su tachalil ho devi Krista gi umuzeu baro wem haki hupo so zezo shui Krista ke koto uzeba mu ukel seba levi we kala ke lengule di ke pele no unika basa Krista un ke meji mu ke krelazowe sala ugo Krista ginu umuze chili di bagatago mu poginu bagatago cheto lavordi por sho mu potseli do me ugo ke TSALI ginu sedili do we ugo terino tsali chele ko to ke liro ke hugo mi pogi ba tsali khokre ke ne di hetenyo tata ogili do me History of the as a volley, okay,
te ke che thali di tali ko kresedi me fa se THEJA boba ho kile do me kresedi me fa se ngula me te ke che thalo Kekhrie
to Nico Balali Rivi. Gergrito, Gemesato, Yuko Nyiepou, Yuko Kepenyopa. Bir Sokeju, Nyiepou, Yuko Teseteru Petese, Nkivoyawe. No, Yuko goze to the Yuko Buzidor Lavordi, Gemesaru Sokino, no, get his sense of the Yuko goza Lavor Keshala, get his sense ya. Nyiepou, Yuko, Nyiepou, Kejoke mu, Yuko Gito, Molel Homu, Yuko Shatolegamo, Vajova Mugewa, Nyiepou, Yuko Popo, Kechegi, Torissimo, no Kejova Shaji, Yuko Nyiepou, Kejova Shaji, Kikru Kejova Shaji, Sidi, Zido, Yuko, Mbujabe, Yuko Tshan, Yuko Nsi San, Nyiepou, Nzego, Deke Vigorir Nasan, Yuko Sidi, Nyiepou, Zidori, Lavorli the way, no Nyiepou, Kiti. Nunu online Kezer Shokeba Petegori Krohishi, Rever Vesaketogori Krugeli Shiliji, Nyiepou Hiko, Nyiepou Hiko Zokemo, Nyiepou Shiligamo, Nyiepou Seguno, Nyiepou Hiko Kejo Vashadi, Hiko Tidon THEJA Mengundi Vorkechekemi, no Jabise, Petegori Tsaje, the his Menguket Kivoria away, Nyiepou Hiko. Zido Nyiepou Hiko Grohauno, Homie Kesheken, Shadi Vorbaliro, Nosoko Buri, Menele, Mekuli, City La, Gitikin, Vokis Tenya, Tenu Nyiepou, Tenu Zofdi, Tenu Mesidi, Lerkaba, Hiko Donuri, Nyiepou Siketri Bamolilho, no Semi Hazo Shiri or Goshaji, no Unutupeloshaji, Kekopi Utsaje, City Ubu, Tenu Tukepelo, Saseri, Mulalidi, Dola Prokelia Shatenya, Sarinki Hemeji Maloyawe, Nyiepou no Hikola, Potike Kechukori Hikotsa, Hiko Tisitu, Vodaje, Ti Letu, La Vorge, Nyiepou Hakori Pete, Potaja Kekhrie, Nyiepou no Tisitive, Hikotsa Shalarim Pesie, Ti Letu, Vorkeja Hanuzoshiri, Hikobu Hiko Nidi Kesele, Nyiepou Potaja Kekhrie, Kechize, Hiko Hakori Sedil Hula Hiko Nivotomu, Nyiepou Krunuri. No, Tepic Messi, Calapia, Tepic Messi, Gipunishoa, Shamodi Hukobu, 2026, Hori, Zeke said, Ze Hikonidi, Bevola Gilishaji, DJ Hori Kapian Pelle Lashawe, Zero DJ Hono, Nyiepou, Kekehu Susha, Nyiepou, Sidi, Dilikevi, Japusha, Teshekekira Voyages. Doyaga his Gori Kapian Pelle Pilashawe, no Jabise Utsaje, no Jabise Utsaje Nyiepou, Felikere, Nyiepou, Pushlikere, Nyiepou Sigajeri, Homegi Toyado, Nyiepou. Upeshepen Kecha, Upeshepen Ketrizeke Samokishi, Deri anu no Uyalidi, Ubununo, Nyiepou, Ursher Vimoroka Shorari, no Uketeke Gulie, Pushelekevi, Chahungulero, Sokonuzoshino, Ushepe Koshele, City Ubu, Dilekevi, Japushekechanuri, Toke Hesashache, Dihe, Hekezemi Hakori Kapen Pelle Pekrila Sheawe, no Mejidi Ukrohigilishilije, Nyiepou Hiko, Union Baptiste. Houha, Nyiepou Sedekeliuno, Christano Kese Poshadi, Ukepenyo for Krie, Poti Krie, Nyiepou. City, Kehou Boshoto, the private Jekemhi, 2026 series here, Sasser Kralawe, no Japedi Ho Gilishashi, Nyiepou Hiko Zido, Sakem Hedi, Diur Nolato, He Kepatafa Sebuginu, Nyiepou Diur Nolato, Di Haubupo Makeni, Di Shaji, Nyiepou Hiko Bud Diego Fulia, Nyiepou City, Ernalea, there is Hiko Sila Kralali Modaya, Hiko Gi, Hiko Busi. Petua Mudi, Ernakelu Sedil Hule, Ernakelu, Pugeshu, Burocratolegato, Passiri say, Hugorner gets a petegor girisha jedi here, Zidozo Shiri Kapian Pelle Lashawe, Sirani Puo. No, Poshike Creek gets a no.
테미노고 해 테미고 부리 뿌띠 세딜 후시르 저게 저거 라리 헨 페시에 해 노노크로포 지도저 시리케 세서리누 자푸셔셔도 아니 보노 우고 리크로히실레 시로 자푸셔셔게도 시스리바 노 하고 리크로히길레실레 요거 게푸게르냐 셔게 보페테 시로 지도 우사카비에 프로그램 누게 보페테 노르골리제 노크로히시제 베테고리 카빈 펠레시야 노무메지디 크로히시제디 니푸지수자 세디 베테고 카빈 펠레시야웨 아멘.
Puti kevi hangu kelela uke penyofa THEJA mo courting gore pezewe. Alaliro tiova youth camp no attend kecha opportunity kere Japungulie. Mu camp hanovori Khise Kerüsuo mu uni sedi pevolewe. Higo Sir Rükhielhou higo camp director che mu DIEKEPU campers ko me KRÜTA zomosla higo camp muri intimate mu relax sedi pevo kelecha. Camp haunu higo main theme liro anchor point mu Bible verse liro Colossians 1:17 haunu peba kelechile. Higo resource person govori uko mesenu dipu pevi sesha topics koliro calling and workplace, sin and salvation, family and marriage, a biblical perspective, growing deep, becoming rooted in Christ, remember to be not just to do, fruitfulness, the mark of Christian life. Hago kepu kilechile. Mu higo youth no cheki higo ages differences ko kroposabazo deri most of us liro cheki life navigate together how crucial has it ba be it in our spiritual life, our career paths, life partner, mori life in general. Sala lessons hago higo la po value base. Higo resource person Nyiepou kinye u lesson puke baki puke chuliro. I wish I knew this when I was younger. Go statement po mo de how si kecheki reminder po for kechuliro how lucky and blessed we are to learn these valuable lessons early on in life. Mo sala we shouldn't take it for granted. Magekri poliro Cam Hanover Mikakari Sile Mu Si Pevi Kokeleri Chile, my teammates in particular. Cam Hano, it wasn't really about the competition. There, as we were all divided in teams, category Ukivito Kashamo. I'm so happy to say that my team Alpian won the first place. This being my first youth camp, having won the first place alongside my teammates made it even more special, a more special experience for me. And I give all the glory and honor to God. And I also thank my teammates for the beautiful experience. Higo camp tiuno kitchen team she uke huno tepuko krotomo tenuko krotori keri higola machape visesa siro physically care mozori nigo kihupuri kechala higo camp how ri chukrekile chuwe salani go peteri pezie telano an pukeshikim higo main Bible verse persona Kolosiko tutepo kusoku kertinie poem hapete mhozeri tiozo mu poginum hapete tesheke saseva nigo pete pezie Pudi ke vihola unkilela terenu kitije pia ok penyevatsia siro apelidi puti hopie ka ketsala program category pija youth kem nevo tje kazashnedi apelesa sala kem nevo tje hose kazasutyo kem holra avie youth kem kireto mu akem nevo di aniselie azigo zeri ke pekro aniselie tja ke kraingulie mu que penye free si pesukolia siro que peta que vitogoze higo peta pevisesa sidi abunu ko ginuri teja ke krangulia que penye fa pinyo sakolia siro activities connery participates uniselia entrepreneurship connery tali got sepie unisike tetselia kem nevodi pokimivi ke krasilia mu mahagose ke chache a Simzi Totatio Siro Kemnevodi Timego Mary Zukori Ogopizisia Atio a Zero Kotomi di Lebazo Kikrilamune Vorkem Honunu Apeletau Chapecolia Mu Ukpiniferi Sipisacolia Chili Akem Camping Nevodi Bible Verso Anisikatala Ache Presidio
Colossians 1:17, He is before all things, and in Him all things stand together. Nyiepou. DIEKEPU ZHAPU Mu Jesu Christa ZHAPU Kenisiri Chedo Kepelemeko Vorkebako Petego Kelusia Ugo Ze Gezedi Metsekecha Di Su Baledo Mu A Ugo Delenu Tukesa Hayoha Sekezasdo Delenu Morkeshoko Tukemets Mechebe Ba Sala Detail Pedezodi Promodado Sidi Kerdi Puen Seunu Uki Bulhaki Zana Zekebako Zeho Gezasidi Ugo Gechachele the way Ugo Delenu Lesonu Ngugele Zana Nanda Hauro Tezo Tonu Tuketa Sosangule Sidi Vo Isha Mu Africa Hageha Zana Bat Hergeze Susa Gegrato Sekebangule Zero Ugo Fazanago Sheketago Rashover Sikita Ugo Ngule Sishe Ze Gizunu Zana Zekeba Mie Gravity Hepingu Million Sikita Million Gravity Hepingu Mese Bagata Soringule Ugo Gets about Russia, Mukim Hidir Russia, Ugo, Kershaw, Jo Sokopate, Kekhrie, Preketa, Siketangule. Bahuri, Vodi Homero, Christame, Ugo, Ze, Russia Geta, Game Heketa Groveri, Siro, Getholit Mie. Nana Zia Geta, Kershaw, some Heketari, Bageta Ngule. Vodi Rilemu, Scotland, Hekesagoro, Vo Niki, Roshoketa, Derhome, Roshoketa, Sokori, Ngukele, Tele, Research Timego Pugeta, Ugo, Zananu, Badi, Temye, Haleyakeza, Patokroboro, get second. Sekesher Hokesa Patogonu. Tatu Kesagonu. Seshe Ugo music, art and culture, Ugo traditional Hago, Medzivorkesa, Pato Hagoa, Temikaka Halekesa, Mu Hanu, Christa Mizori, Hanu, Seja, Bakata, Sile. Sula Ugo Kezedi Gechacha, Gere, Gene Haneha Chaledo. Gerero. Gizunu, Zana, Zekezokobu, Jesu Christa, Be Ukelagele, Celegetla, Chado. Genuro, Missionarigo, Vodi Ugo. Jai Hanihala, Gezemetsuki Chatsaledome, Ke. Gemesa, Nugemeje, Nyiepou Jehovah, Noi, Higo Kre, Numejidi, Higo Bu, Haikeza, Poti, Haikeza Vonuta, Higo Bunke Cresilidi, Higo Ni, Higo Numadi, Bawe, Delekevu Silidi, Higo Bu, Ki Debori, Tejagongu Lady Bashi,
Deri tembe hagoha nipu ketike zidu bakaza tembe ke krari in silimo bakaza hagoha ngusedi nipu no ngukemeje THEJA kabe tembe hago bunuri inke silegedo non ke ko khasje zero body missionary tsake ba deleke visa ke bago nipu no ke ko ke krasi ke tsere kabe ukotsasa ukobu deleke vi hausa ke pinu inke ko sedi nipu hago petso seleke vi sikitsasi ke tike zinu ke ba hago ha nipu no ngumeje de cross city hago bunuri nipu inke jengule de favor ke le sikitsasi tembe ke kadado ke zati haunu nipu no teon deleke vi hope ke tsebe tembe hago kisedi ugo bunuri inke kre haunu vorgele sikitsasi 제도 해고 니부 하게 하바데 해고 니부 테미 하고라 차스웨 니부 농고비지데 해고 게 차리게 라베 해고 츠사 무 바우시리 미시니르 그거 해고 게 차리게 라베 우고 기스디 우고 부 제바브도 하누리 게 고게사 시게저링울리디 델레게 비울라 투 사설레게 비게 고 THEJA 베떼고 츠지 바베 떼 카벤 벨레디 게제케네르니 비지스 크리스타자네 참무멜라소웨 아멘 자케 네로 우고 KECHA 우키불하기 자나 제케바고 라차도 이시 하누 아 파스터 키리 부스데 보티케 도요 세디 누누 게바스고 세케자서도 2016기 우키차 자페피키 미션 보드 체면 디체핑우세 무스티누 자나고라 누누보버 무스우사 해고 게제디 해고 KECHA 메크레버디 헤테파핑우바 스티기 2016기 무스는 발베 프로젝트 이세케저 보츠디 우고 저한세 그래서 how to lady bed daledi 발베 포포 세버 우고 저더디 헐레 헐켈레티기 우 안가미 에리아 페테누 리 게초사 시디 소코리츠 선너디 프로그램 첼레 시디 테메고 우니디 겐니누누츠조 바벨메 프마리 카사 미크로보 게르 카사도 아이시디 파티 바바도 디오바도보도 수첼레 시디 히고 KECHA 비즈무디 안가미 에리아 페트누 메호사 시게자 스티키 노턴 KECHA 2016기 미에 게르 바딩글레 Western ro ugo me tene badingule chakho me se badingule CD me krekenidi krepingu sosa sebo tsakesa ngule hakekra THEJA ngule sikeza tsele mu hatho haunu ngugele je ndu 기차페테 고노 게졸라사 르츠라사 시키자 웨스턴자 바무게다 베테 게펠레메 츠게다 수시 차크로자리 시키자 차 노턴자리 베소자리 시키자 실레 데레 히케차 자프피메 기 제리 미 해핑과 핑우 발로 수사 무사 시디 제 하김 헤케자 타보누 바웨 디세미에 르나누 제리 미 메파핑우 발로 테프미에 끼르포 테누미에 끼르 데발로 하우 자 무체도 게존누 레테스 리포트 실레 자카미에 미끼르 테네발로 무 테프미에 끼르게네 테누미에 뱅우 기디마 미소르바 테프미에 세 테누미에 세발로 미마 테프미에 데발로 스셰페사마 몇세 테프미게네 등능미보 이시기즈바 슬라 우고 무게모 시게모 테츠고누 테미야소고라리 차바야 보리 우키불하 하게하 응고안가미 에리아 하게하 우테미에 우세즈레프레 슬라 테미하고 제리 델레케비 호우 레베 우베츠레모 크리스타 베 우케라켈레 츠레모디 바 슬라 우고 하고라 차세케 이거 디치핑우 마츠케스 띠우누
Balbe project is the several ugo the ugo zeke chatsa. Revengo kesedi sunu ugo bujasedi several keza. So sheva the project is the Jini to Nidza mu chapata soko. Selidi several Pastor go kelasadi ugo bujasedi ugo teja sevoli ugo tsala kesata. Telaudu blanket project is the soko pata kininu kasadi tsa. Mu sikizam hatotsidi several ugo lasa kini Christmas zanu. Sikiza mekrabudi hete fapping gabanu te kepin yufujeri. Homie kesheke zdazo deri mekrabudi hete fapping donu hepping up pingu me hepping up pingu balo. Sala delekevi haikiza nunoke kra zasmo kesho pusmo kesho ke krabawe. Sala ugo ze vabo body get chatsore ania deri fabo ukabe kepin yufu ki 태토츠디 차스디 태미하고부 깰라겔레베 우베셀레게도 하고하 미키트리무웨 우고 세르제 우고 처제 우테미웨 슬라케 바보 우고 빠뜨구치디 세탈레디 태미하고라 게자 매츠 게차찰라스도케 우고 보티셀레비데 게메사 응게메지에 니푸 제호바 예고 니푸 태미하고라 차바 하고 태미께 크리미몰레 예고 Geze Sedre Keta, Ziephrü Keta, Temi Haketa Krobo, Jerry Hedonu Nyiepou, Mpelele Moketa Siketa Ba, Je Visera Ugo Mime Fapping Ubalo, Nyiepou Jakharari Mikere Teniba, Ge Dirari Mi Soruba, Mi Mari Mi Devalo, Pesarari Mi Sebalo, Nyiepou Hako Bunri in Kekhrie Silije. No above the Hanuri Hego, Ugo Lachagaba Ubu, Nyiepou Nongumi Jede. Rafanu ugo ratsale, sidi ugo bu deleke vihobu, ugo nasaleke vi. Not above the Hanuri Nyiepou, Nkepele Mego Chagalabe ugo gisaje, sidi ugo Maravatizo Shri bu Kekhrie deleke vihobu ratsatoleke visikitsaje, Ugori Simo Bagata Sikitsritz Bamode, Nyiepou Vake Kravodi Uratsawade, Derike Shobu Upen Seto Getala, Nyiepou Haibadiwe, Nyiepou no Ngumejedi, Uchakrasa Umelu, Kekau Krabe, Ubunts Leke Visikitsaje, Deleke Vihobu, Heki Zunu City, Heki Chabun the Shuri, Patekobu, Deleke Lady, Hekobun Tejeleke. Tiri kabi hego tse Nyiepou hego tsedo chasede nongumi jide hego ke chake lasakedo pelle tudi mahako sedin ki chasede we no ngumi jide hego ke chake lasnidi mahako pette kaben pelledi ke lalekeda Nyiepou Jesus Christus anu chamu melos we amen. 자, 시로 우고 제 박경우 레도 아셔스고 콜레도마. 그럼모다데. Siro ke chatsale the way. Kemesa ngukemezi Nyiepou Jehovah. Potikevi bav the hako yeko kitangule samo. During Kekhrie ngukemezela yeko buche dorshiri lavorde. Nkersho matohanu vorlede. Yeko poti hanu shiri. Hemo Rükhielhou hausele roshoba. Surabizamana no jabi yeko tsasiya ketsa kesekini THEJA. Rekabi hego kesa sokori sedi roshododi 제도절레데 니부 농금베제디 은니디 가서도 그자 하고 먹인 태자 가설레 시로 차토 차레 쳐서도 그자 하고 배터리 노잡에 쳐설레 시디 하고 부응을레 하고 시디 인게 딜레 토라 보뚜누누 세벌레 게또 태자 카베 해고 쳐서지 게 세미 분들이 니부 하고 하 세면요디 잡고 쳐설레 기비 인게 고 태자 가서지 마하고 배때 카벤 벨레디 게 라레게다 니부 예수 그리스도자는 전무멜로웨 아멘.
Terino Jova Tsewe Putikibi Ho Kabi Utsakisala Kehou THEJA Moro Anutsomode Salano Anukor Talewe how Varanasino missionary Tsakisa 1.5 years there most no Ukehue Kechano Demodi Ukrohidi work itself Hatokori Posipodi really damodi city progress to Borlejoe allow Keho Pejesiwe Kechano Modi secure canusri Hakikran Ukroikebola Neko Pejewe Ator Bisunukom Hatsabamo there you come Petekeze Hatsabawe Jitsu Nuki Pesisino December Kra Nzashe December 16 also Potivo Ketsaki Voketaki Ukehue Ukroi Sesewe Salano Nico Bete Pejewe also so Kekhrie Nzashe April from the month of April till December 16th Ukehue Azular Kechatse Sabor Hakikranuri Ukroi Sabor Salano Nico Bete Pejewe December 16, 6 a.m. morning, as you put it, also key our awareness in the bar, more Kitty Rich to see the Abu Halelesimo Bode, more carry some more show. City Keprozakori Summer so that the Azimi Boki, Lonchada de Ab Zero, Ukehou mission boardway. Potituki ave transportation flight fares ko mosa doti apesi ke salano hapete tseledi potiki kerlewe asuri neko ki pesisa mo mission brokerwe peje thorwe susu apusanate mo neko ke chano ajo funeral no dusri neko me ke kare kerdi ke group visesa mo unu tsekete fa ke salano neko peje thorwe individually thank to Kekhrie hote me Kekhrie care pastors osri potim ko tosri mission board ko zanyo ko thokori ukri sesa o youth ko siri kiri care pe visa salani ko pette pejewe asu pusna heko akikru haporisity ne ko ki ripe selegen jowe deri heko kecha hao mo suro Nyiepou Jesu Christa bu Nyiepou me pette just as a Kelecheche asu pusna mo Ecclesiastes chapter 3 nungukile ti chrono hapette takeba ho Nyiepou potibor prepeba hisu tuba mo su arts there is a time for every activity under the heavens, a time to weep, a time to love, a time to born, and a time to die. Sisu, asu, perdi, jova, Nyiepou arts sebawe. Mo Nyiepou kirdi, Nyiepou encourage sese kesla, Nyiepou peje torwe, sisu Nyiepou pusana, Nyiepou pejewe. Kini ti cheke sabye ama guruzano opateo kilusawe. Chedo uko kezedi Bible text prosecutor uko DIEKEPU dava Sebu sekeza segato sunna prosedo. Mo prosecutor Kerüsuo Kehou chapter 10 verse mefa ponunubo mefa 10 keso jo prosedo. So she cheliko grebodi mefa 10 pomukenie Prakasaso. Polha, Catholic Sanula Polha, Tefan, what Muleviho. Matthew chapter 10, first Mefapo, Nunsadedo. Pomagi took us a Hakimi. Hakipuri near Simaway. 21. I say Nyiepou, Ide Keja Kejapete, Tigi Kedinu, Le Prelelho. Deri
DIEKEPU apu medoko seya ke jamie zodio. Di soya senye miekekra aki Nyiepou he nzase sieze ke si de pu mome. Mu he nzase te roke shogo uho mome. Mu he nzase ke koke jatse pi mome. Isi siedo. Size a ukoki am haki pori nye simowe. Nye ko hake shoke tsoko dio ather tachi sitadio. Verse mefa depo mogi tuke sami. Kerna mutse zegelie. Sala kehu puri adekorna liadi sukot se ze yak jamie sa hakesi kepelimie po. Jerke ginu pokit sekelim hezo. Sase tirsu zeri di share mu tiri trevor ki di vor kisuva dari po vatsole mata. Kerkila mana Kisu Jerke ginu sekelela. Dere kehu puri adihako ranaledi sukot se zeya kemomie sa mhale kemomie po huchanyo ginu poki sekele umhezo. Tir sur mu zeri disher siu tiri Trevor kisuva sidisu vatsopye kerhe pa zopye zuwata si. Cheligo Kebudi mefa tenye verse pomukene ose plasdo. Krokelie Jehovah kini voria. Jehovah cho kiu tseke mo sie su ketseme kemetyo mezie tsadeya. Jehovah cho na diurgo sebag mo sie rukuko chokeba kemetyozo. No sie ziri tedozo. Zemenyori mhato suko siko zele nu mechayari pue kezebie ponu leme zya ketsala. Ye bubu jabu de pukasagum kasatena. Tisoviwe Pastor Abu Jiwa Wordi Tie Butisela Shidi Aketso Kechigi Aro Nigua Bible study Kim Hedi Passage Popilidi Yopo di Kepubaya Aro online no Hanu Renevaya Aro Zubzanu Baya Jala Sidi Asu Chili Simuho Kiti Shidi Asishupwe Monton Kele Medopuliji Nonto Nunja Mori Lebaya Gaja Nkele in experience, mori observation, puli review sidi akipu, sala a o sesa ato ani topical, mori thematic, arosako puya sala sigeje pudo soro sidi lele, muporo akipu sasaje, there is chitie ugo kehu chayu liro kolosigo pokere ho su sabasa. Musala arivodi suyo a sibaso there is lavodi suyo pralasha ba. Mujidori uo hayoha pula latade. Jesus Christa pie medzeshigaja, medzeshigaja. Zali keshigori sununu chasha praise and worship leaders so pusha papete niko sibada zoho. Deri kekola kesha kemhidi. Aro hauhame hobadi poem hapetem hazuri tosom mu poginum hapete tesh kesaseba ikeshiki amhapo lelie mu ari kikru ke sefu bochidi maison of bochidi aro sala ahupudo shidi pepilie mu suliro Jesus Christa kikru mezeu kecha asu punide Jesus Christ the foundation of the family asu pudo sidi kedalie mu hawa kidi apunya daga liro tie kiju me hope press liro Kishikia kikru marriage and family hagoha idea ke sagur bola lerli di ki jeke lego bola lerli di ke feke buba ke dan de ki junu soko ne ko pete siba pete pere pula go to puti bam de deri okay pano fa diogi thale modi kikru hi kris se je gro bo tie le mo to je ke kra parwa ke da ha hangulia sala
Jesus Christa kiku mzewe ige je susa ke punya ke je chlada ho mo how ha le ke chiki ugo chikano ke pupia ke tholeshnu ri ngugele ugo kikru kepele kikru we uge penofe teriet tonu ke riki tonu ugo ngulia tenu me fupo mo tefme po Adam and Eve unyezevori first marriage in Eden Garden chikesha ugo chido ki wedding ko chlamu chlala baya mu sekemiri wedding kereto kikru kereto uge penofe to chsha musla kikru organization ki jeno babi ge association committees or whatever bapi ketchego memo hauliro uge penofe to directly chikesha uge penofe sedesha Kekhrie goliro uwe semorosho muke chapuri chili sede yazode how we kepeno photo sede ke chevie we mu how meyes we igeje pushinya mu how ukepeno fe adamu if nibo ki kruch dori tenu me fe po mu tefe me po unibo ki kruch do ke ja how we ki kru ketholeshe ki kru la mezeu de ti ki junoli rom ha ke kra ke kri bade ho me ki junum ha bode we liro ai si she si ke jo leba ya deri puti chaka monunu talam hai vore ya uki junuri musala ha ko ha ke pusa morsho de nie ke jupuri le mo ke pe no fe wedding kiri to ha chi ke shiki japie tenu fu mu tefu zhe japi uni zidi be fruitful and multiply Nia si velie, mu si di kiju get sushelie, mu kiju regolie me holie, regor kilie, verse yo boliro English version yo boliro and replenish the earth si ho. Kiju cheke salie, me holie, regolie ke chikim hi, krolie igeche pushe, musala kikru kepele kikru ke vipo, sede ke she hauha, potopolar birizomo, kiju ri me hogeto la. Mu that includes environment also. Hako hapete ke sabage je hako nguli withie. Zero family city uke penofe poni sedi chesha family kere to hauha. Siba de ngo New Testament no lavor mota Jisue kia ponu lavosha the wedding at Cana. Cana nu wedding Nyiepou nu lavodi Nyiepou hauha hudi jari bi uko chesha uko to sekabau nu turning the chicken DPA kubeza chicken how haringulia po wedding hanuvodi he blessed the wedding with his presence and with his blessings geja so like kepenofa melupeno seba geja sasari let's review we so si lavodi ugo kijenu ke puma krat torgedala no ogepenofa bonusho sidi kiju temeko meho Sigabau nu pue kiju cheka salaketo renewal of society kiju chelak ke samosho de igeje legally ki pue kepele ki kru noa ki kru ki lavor musidi noa ki kru popele kru baya gaja krista uke penova pesedi pom jesha baya gaja ki kru ha sedi society cheka salakecha renewal restoration hako hari kepenova ki crusade cheyawe ke just seringuli bi so siri exodus nu toker pratiu nu Israel me ko kemejes seba gaja me dieshri kemeje ke batiu nu zo shiri pono poke pelle me ko ke penove uko prasado geshiki family by family dite shla park ja how hari ngulie ki de buri uke penove family requires ke just siri leshri ki de buri ke penove uko pelle bashi ke hukinu volia ke ja ke pelemiko kikrugo lepe vidi camera ba ya shi ke juri le mu ha ke medi uge penofe uko shpra ke she te konozi bi se di kiku kicho ken he ke le pete kikru family by family di ke lala she ke muliwe sees over di salvation story unu ke la ke le zeunu uke penofe kiju kretorzi ki ponono go buke pumanu basi geja po kretor gejala
KEPHRÜ maja cry ke siezo isi selapwe ponono go ba no basi ke je cryptor ke je lapwe ha bo helasha musu pwe ponofeliu Jesu Christa ke tsebe gijinu kasha mu haunuri Jesu ke Jesu kamasar funu no penolizo shati shakra piesedi Joseph mu Mary ni ki grupele lasha Christa piesedi ke penov piesedi zeshba ya ka ki grunu slasha Igeze ki debri ke penofe ki penofe ki kru lepe vimu ki kru apomelu penobayashi igeze saseri lesheri vibawe ugo hokipo unagame society zeleshliro ugo ger chabaliro mekanike sevo ke selero ke tutuledi ger chabaliro go o society e shop thorele kimheda where to start and where to end chijo baya Kami sede da chela pevi geja, chela pevi la le tomu dishi, buke meri tsadeng he, kim he da geja grobo leba ya deri, let tula shaliro, kemer po ni geja, but there is a possible way, and there is hope. Kepenofa pesedi mu po diezechedi baya geja, Kepenofa diebese ukikru medzechedi baya geja go ginunul last year do. Igeja kikru cheke salado renewal la forgeto kemer chake vitobo kekri bazo der chake vitobo liro haunu parto geja mu haunu ukemer ni geja mu salano no ugo kikru ze kishikia ze hakoha Mother's Day Father's Day kitiki zomodi kekri tigirim ha krobo aspect krobo riker chasamo so den he geja Teacher Punuva Poposor, Tazana Mushika Jabri Labavaya. Deri Hakim Hidi. Kemer Hakeha Bagaja, Mutsiti Ugo, Kehu UBC, Tayu Liro How, Medze Sidike Puba. Sala Kikru, Jesu Christa, Kikru Medzeu, Keju, Nutsiti, how Hanori Tai Lasholiro, Hakevika Kra Ukikru Nuvordo, Musa Saidi Nuvordo, Kecha Belemawe. Hri pushade praise and worship leader pushade deri mo Bible reader prepevi seshade hakim hidi kikrupo viva ke doe kikrupo metiba ke doe pomedzeu vi morosho kecha a building is as good or as bad as the foundation is sia pomedzeu vi barlio krukreba pomedzeu vi moliro crumble tsetsa gada Sikija ne pushide. Mohake made Kikrugori some heso. Ugome popogeche Kikrugori hamheso. Jesu Christa mo Jesu Christa Diego Bible Diego Pisedi umazeo chile moliro. Kazi kere kemeji gajeri voro kichenu ke lutigisa potipetenu uni unorbayamo Kikruri purhike sala kemeji gajeri purhike Homero physical recognition, Homero tenukemesia, Homero Kesekeshü, Homero Hakekrigeja for the forces Kekhra, dear the Krekim he, the Digajikim he for Uki Pegajiki, where Christape U Medzocha Taliliro, Talido, Hagua Mokolido, Talido, Igajasus, a Catholic Pucho. There is Ukotia Kiju Mahosheliro. Keleke sa keleke krigro pilerdi no ke busele no we kids ugabeno fe pusho ka ta dihago ha sununu sgo ha tasgo hoda da ge keleke kra kijino bawe musala ha ko ha siba morosho ge ha ko ha lebawe kikru vanze how ha pillars solid foundation pillars ko leshe do liro do kikim hidaga iliro phake kravade hoyo introduce sase ke chezo keri liro pillar keri liro ugo keri ki to ki nieme fe die mark kera teninu te tagingulia ke jakim hi sala me poe ki ya chile da liro me poe popo pojo khawadi po kimi kiza de vadado isige je boba mu unie ke se podado ke niemodi podado ige je ketholeshin ngulia musala hawe ukepenov keleu ukepenov medode
living and cleaving saniha praya hanu mu hanu ha strong foundation how ha thie hoyo ki junu ke leva gada tempering chaba gada ha hari ngunguya mu living ke sa how ha Ukrono kat swadwe abandon chadwe su puamo ugori si preba de KEKHRÜ ke koya bazato deri kia chili ke chinibu party unieto ludo zsje ige cha hawa o kia ke ta nibu unieto independently ludo zsje ke cha uto stand on your own feet inde ukron tietze toidi ukrono dependency economically also or socially also ukepenovu depend ukrono dependency ke ju modi unibu kripardi lugeja hawari me yes ke toleshno e there is it unuli ro sit tulega moki ku kakrari musase ya baya pyezmi de ukrono dependency pechase ke ja utol hu christian mogajeri nia mori me krono gozo shiri unono ka kawa kashle modi release shle modi la leri interfere chse gecha mikrono guri sige jogro nia interfere KEKHRÜ ke khoya bazo do there leri interfere shiki yera gecha hanu no KEKHRÜ e unitsile mo bagada sasuri muyawe musala basic foundations hago ha catholic me zidi follow chsiliro hago ha KEKHRÜ shor hogogedo vigogedo ha puya cleaving haya kepenofu ke leunulio susse original language Hebrew no mahashiro scholars me pugeje cleaving haya susse unie pode not just physically chepuzomo emotionally spiritually pete pode geja unie pode isi keniemodi isi katoleshe puchizo mo how ha original language ro hamishe Leshekinie gompisen hewaliro kamatsada ekeja kelhuwe musidi chagusiliro it hurts both it tears them apart so ribo salami puribu chakwa hije ha puribu chakwa hije kechepo ketolese susedi pusha ugo KEKHRÜ zelege shiki haddemo kepenofe sume keche leshe mumushi kechepuri Lesheri vibawe kepenofe kelewe living and cleaving how ha me yes segeja mo how nu KEKHRÜ shor hoba geja sasa ngulia we mutie hakem hegeja nu hoyo tachaba mo moshi geja utolele ke niuliro foundation ke niuliro life commitment kishikiya chekele ki ugo until death do us part sizo baya ke Seto uche kwa ke muche igeja baya faithful to one another until they do us part. Sigejubo baya. Muhari Matthew Kerete Fesorunu. Kepenofe Shekesakeshu me Porishakwa hije. Isigejubo baya. Deri ugo Leslie Rokim Himashi Deri. Miefuba Vordi counselor ki. Aya adjustment no Kidaha KEKHRÜ Hine KEKHRÜ ke Chris Serivore. Mu adjustment nu chres de la kichebo for ya moha so counselor until that do you apart chi de she musmidi we ki ale da je se until that do us part how lady nu adjust more so ke ja both ways husband and wife both ways adjust more so ke ja how hurry lely we deri uniba unimo ma ke gri le la da ke just so foundation big lewa ya deri ham hidi commitment faithful to one another hako hokepenofe die mu hailili ro KEKHRÜ ro shho mu society la revi ikeje so commitment so puwe tie European countries western countries kono divorce krasede internet no me hosli ro rana gropo seya gropo augoza pul hode deri ugori vi pizo morishi musala deri 45% of marriages divorce bagada sasa European countries grow no internet no hosha ba grow boliro secure hoyo kraza ke muba ki di haida ga liro foundation ko tempering chaba deso found ukepen of diego no thalimudi sugo sununu sugo chari ke kriwo pila lele di ke niba gadala marriages ko thale moba geda crash seba geda
부게시김이 하불루 자켓 쳐봐도 배차방문이 하자들 뭐라야 뭐고 society 매 호발리로 하즈기리 제수 어니야 잡아가다리 무바다 그저 무이 there is susa western countries 거 대보소 몰라 대 하리 맨노바 모르셔 그저 하하리 물리웨 슬라 THEJA okay example but THEJA say boy we said this here ukro fatsana ko Bible no principles ko se party uko constitutionary khasa truth and liberty the fairness and justice decency right to life sake me gro be uko foundation chse uko rakash nuzo shiri in God we trust so the said this there is body chever ke fake busele gada ha u say you we touch ba gada me before ulloada gaja uke penofe peleke mo nanya gro before ulloa wa gada drowning them there siba gada kidiga liro ugoto KRÜTA me gro to ugoto pubaya gala puta zo ugo pugeja aya kido mu hego THEJA hego foundation vi seri sherle ketholashno no hego foundation chesele ki crucially mu hego se yo share foundation chesele there hego te hego lale hego te foundation so ke leba da zo Sibada zala hego ki krugori divorce rate papi hego se yuri crumble sadaje sidi ugoto ugodo nuri sidi kerchbaya musala ugori menomoli ro u kristagino mo podiego gino ugo foundation ko me hoga sala samoli ro ugori hamiri kragado gimi chinu baga zala hago ha putawe Kekhrie munja as the family goes, so goes the society. The society is a reflection of the family. Musala, Kekhrie kim hebashi society is some heady part of. She gets a puya, dear Sikajabo, puya, Musala no society ville dorli or Kekhrie villa some more shokaja. Mo Kekhrie vimusha robaro, Kekhrie Nukabagori, uni, gaba, subas metti gaba, Krekaba. Uke penofe medogo chegaba susa muliawe siro pilar ke kribola liro kianu kimenufa uni relationship liro viva liro key it is the key to family success you see it is the key to family success efasa ko pengo me fe ke ni sero ponu pugesha me kimeno go bu unufono hulie isisha Menufono go bu uto ke kreke me kimeno krele igeje pusha Mo haniha ke penofa dia haniharo uniebu ke metadi chegeshu ke lenenu puba Dere me po kisa de chotade ke kruwe chele mozorosa ke mejeba da ya ke kruwe ke mejeba da ya Sala uto u meseu ke penofa upelegesha po kimi fu pono fu hulie ke shesusa No fu rushiliro no ke penofa di rubazo Mo pono furi po kimi fu kreshiliro no ke penofa di rubazo Mo hakim hidi relationship how ha kresa morosho ke ja le meno moro ke so how hari le shmoro ke so ba we deri take krunu uto selfishness la u ego u pride hago halano no crickets shim ke ja Humility bamo gejala no geze shoba geja ke numhe le modi ba geja ke meje geja ki kruwe ke meje ba geta sisiri nguyawe salawe ki krunum hapo me mo ba ro nipu no thape akesji how Allah the me sigechuri ke tomor sho ke ti baya how Allah the me siro no thape akesji ari dine bazule tenu free the free kim he nipu Aki kunum habo ke kravadem habo meli mombadem how alademe Lord change me ugo mi ke kriu change ne se ya there is u chilere ya there uto u change se liro ke kriu re change li ke vi cha mo hono hola ke cha che moro ke so cha ke hono hola ke cha che moro ke so bawe there ugo hokibo po chomo se aki di chada sike je ribu no bada ya mo kishi o siliro stable ba mo geta sigeje muliawe sala uke peno fedi mezidi
tenufuri tefuri po mesenu chike shahawa kidebri THEJA word shi ke just as relay away se ke kripolali ro foundation pillar ke kripolali ro communication companionship how are me yes se ugo kerikito ke niet kerta thanu ringulia musakim hidi temiubu por bigabavi mule isi kepenofe timuki shasham hapete shasha sibogo shasha hapete eden garden shashadi adam shashadi pobuba kunogori shashadi adam bu potip tu pesalega dola kunogo sari to ishikeza bible nu puzo deri ukepenofe adam me howadi podziba gada hongule temiubu por bigabavi mule apozise fo shashado apo ke krui fo shashado por bigabavi mole podziba de adam sala kishakiya noe companionship communication ki debri meyeshi ige just as relation more shobawe me fwe me fwe counselor ki vordi aya counselor adzizi thore anufa akele porishile amo si amengo porishile amo our dreams and our akini ko porishile amole pa kreba ondeshi idi counselor ki pushi ro counselor diso no mengu go keni ko nufu ki pushi amuga sisu puyamo kidi apuda potoshi le zemese sila deshi sala counselor wa jo nufu ke penofu mo ke penofu se we pumori ukele unudola kende petesi depois ke penofu mo sala no vodi pusele nke niko nke mergo mengo poki pusili je sishidi poketselasa poe ke penofu mo pumoro conversation communication hago bamoro sililo there sidi unimo pibayanda anyway sibazo ponu free lover counselor ki tisoja hoshedi aya counselor akimi vanishre torele silalida ha kidi no pokreba zombe ai kidi pokremoda apokresabazo siladeshi so no supo kipushama puyamo poto silitsmese sizo bopula pareshe sala no vodi pusile no fuki pusile no kimi ki pusile no pokriazo keja jo ko apuke ba ki krista hargo nigo lari viso to hago ha hago ha nigo nichu tokoso sunday school bodende krista hargo nigo no krokro balo kechego sipezile movie go gozo nigo preparation hego kivi go da ho musala nigo alamo de shida hije deri hago har nibadi nigo repoti bo woro sokosa mejili geto nigo potiki vise pon bani ge jubri leba ho hamhidi communication semorso kerchmorso hono fair nemorso you want to learn the truth in there why somebody is not happy in there city communication how much more ge sorry how are pillar ge jabo family book ze potu bali daro there jeti unuliro zizi batiri batalivi me poya poto poki cruise pudi conference camp no nego shida ho mo heneri hene lesson sile da ho shidi po me nu funo po pudi TSALI ki ya keri ari heneri ma ho ke deje le Zakie ne kaseri kerch ba mo ba ya shidi pu musu kikula vi ma shidi po puta shidi ho ki po ma pu su 저거 심하게 그리고 불러살래 뭐 저거 뭐란 데 시바다에서 우리 내 보에 토세 디쁘게슬라 데미고 크루히세 슬라 silent treatment review mo sherhomo ke gisse ke review mo do bande sala communication how ha companionship how ha meseli mun how ha chido jmo shule phake huburi practice no warrior training hago jewa chilim dai no wa chibido ne cheke chido jelado ke jebo kelenu no baliro via ke ja kidi hago ha pubaga liro kikru uni sege je kikru nguliro panona kikru kimenufa kikru uni seze wonguya liro uri hago ha trusidi practice city training city uri zero via mo ke jego sile da zla zero uniro viseba keda kikru viseba keda bochia deri ha potibunu ham hindi training dojala
training it's not too late for anybody. Because care, care, relationship care. It just won't happen just like that, without effort. Care nourish cherish 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 give focus uge toucher be focused tamodi uge vigori focus mage krasi geja bawe tie kikru divorce ta munhe deri kibo krakrobari uni pile modi bagaje kikru ni da sia there is shida modi poti ezbi gezedi lugeje poti zbi poti ta vitor sala u kikru thrive shaligedo not just survive in there thrive shaligedo how le more showe muke penofodinu mezishro chlevi bazowe tigi ke chyo meri ki kru chbada leki fi bazowe ke penofoginu pomezeu chleliro hakim hiri ngulewe sla care chmor shoja ni puji do vis sesedi ni pusevoria ni pu pelhuge chme le hakwa haizodi parlemo Renyokevi, Niki, Zaputiki, Vagaja, Siropo Kubadarosuyo, Biawagaja. So much care goes into Nyiepou Bobu, Pupar Jivise, Daliro, Pupevise, Capejoguri, Shervaseri Pardaro. Care, nourish, cherish, Haguachamorsole. Muki Kruburi Hamhidi, thrive Shadaliro. Intentional care. Jeti unu Christian me dono Christian living nu intentional pus sebado in every aspect. KECHA KECHA Bible KEPHRÜ intentional. Atia chut doado di chmose asu chut dusado idi chmose Mary segetala chak makevi chado chilemuda da sala jeti unu intentional. Chadoro intentional chalije kecha mu kikuri hakimhi intentional care. Pokereni sesodo. Kikuri puri kekri. Sala homierza personality giba homier rese. Deri. Okay, peno forgive problem kikejubo solve chile kejubamo. Sasari lesheri vi. Mure seda zoro se kachari chus morsho keja. Gekro chamorsho keja sasari bawe. Potita vise. Deri kekri bolaliro. Ke atipu kikir goliro relationship kunu pukir da. Hagwa gepenofe diegi tadi chisle. Valiro structure. Gepenofe terino tefubu, kikru pobu, kratau chido sidi pusha. Kikru no kikru kratau do ho, tefubu. Pokimetsa pono gotsa, shido ho, ikesha. Geko how ha, kapi potsasha. Bobo pokimeno go best seragado moderi kratachekedo. Chatabe visa de chekedo, chatabe kikru kevi bochelekedo la, tefubu, kratachedo, leadership, gentle leadership, loving leadership, benevolent leadership, how ha. Pokimi fa tau shore, igeju lamo. Pokimi fa ponufu, krokrobaliche, sigeshu liro, tenugo, ugolaki viso. Kiju no makere, tesekere, go for kikru pegejigi. Tefubu, popobu, ugo yaligedola, ugo get crelazo, get penofe, ugo bu, dezenu, crocobalici. Muk tefubu, responsibility sufdoho, geshe. Eden Garden no Adamu ifne, get cricketaki, uge penofe, Eden Garden tover, city, Adam no care baga, isi. If no care baga shimo, there, Kikru potumumbagataki, Kikru leadership. Kru kiagaja, sasari lesheri vi. Musala fatherhood, how her responsibility, how her authority with responsibility. With great power comes great responsibility. Hayari lesher morsho. Potakevi how potopo ginu parlemo, there ukepenove ordained shigesha. Ukepenove jabi potsashide pobisido gesha how ha. Belegesha how hari, may yes segaba muliwe.
Deri ti ugo reverse roles go bring ya. Reverse ta gaza. Upelle ke roles go ke terba ke ta size go bring ya. Deri ke peno fadiu no thaleliro meti thaleliro. Ki kru no peace and harmony baya ke sha. Kratari krathora liro ke vegebuya department ke bu no krathora ke vegebu. Krata po meseu shomodari ke vegebu. Pokrogori po dezem dar ke vegebu. Peace and harmony bu ki krunu baliga dola uke peno fe house shwe. How ha tenu me pesera do sulamo. Ke krelamo na tenu merit fe meri ni chu meri rofuma ke tuzo. Equal in worth. Salvation ke tuzo. KECHA ke rikaye ke tuzo. Uke peno fe mine ke tuzo value. Deri hato upele ke roles ko yoro hoyo krizazadi ke peno fe kashe. So that there will be peace and harmony in the family. Sulaso. Musalano no responsibility how hari kepenove diu mezidi follow shishiro. Unise. Avapo kehupo nuvodi parkiti no ke feta. Ru pojofa mu miejofa po mo pono fekeni ke sesa hapat grading seta. Ya do tse shi di sita. Ugoem hapo greba de hapo Nyiepou greba mom hapo greba shi ai shi mo sui. There is shi tagazno ugo na seri shi tagazgi ugo poe to work. Shi di bayo wer ni shi di ne go bu pori shi li lo. Shi ge zo bu sa po po li ro. Mu su ugo ke te di shi ta de ai su yong su ne go bu shi li lo. Shi ge zo bu shi zu ani se. Here is a father with a responsibility in there with gentle authority. Hapo po tumo wadeliro mieto shibari ugo shilil ho kiz leadership we pe popo ki kasa mo ha me yesse musu popo po tau chime nolige dola me krono me ki me no mu me no no gori pokro hibe pobu krata thanu thape vishle ke dola ugorim halle mor showe ke just sari leshia mo authority how high and the pushikim hidi dictatorship pupamo very gentle authority hake vi kizate kikru thake shegele puti zapi deri puti tabi pidaje deri me pono tha it's incredible on there pono thorge ha bible no re okay beno fe rofa lesson rofa kizate chego Puparke shiki Jesus mezito ya ke jagwa u face blank se da wa meche sala rofa ki sa dem hapo pusha da Nyiepou ni jis ukapana fa ni ko Rükhielhou so it's so abstract for them sala no jisue ki jenu Nyiepou no ke vibo celery thakye shasha ke cha haile Nyiepou no ke vibo prodigal son je mo shiliro Nyiepou no ke vibo ze celery push ke cha so THEJA prodigal son how po ki temri Kekhrie nishi ke cha su sa push pono jagadao kagadao lover ke jigi po promevoso di pono zegile ponya ke vi thosa vorle po piku po ring sa vorle ma me promevoso di po zela kele porque jo sili di lover ham hele ke peno fe ke puma mi po ke peno fe ki lover ke li ke peno fe ke jo wasam upi pono chala le mo me promevoile mi pono posele mi pono ke vi ze jeseleri temi go fa lesson silini ke jo tor mi pono ke vi cheke saki debori ke peno fa me lupe no washi siro ogo Hebrews no ringulia ke ja Hebrews chapter 12 no ringulia ke ja jisu ogo peno fa die bu ke ja u peno fa ni pe chri ne pa thai ho ke pele me go sidi pusha temi go face blank ba me che sala bible no pu ke ja Niego THEJA niego ponogo sirobi niego vidi niego bu vili mume no tonogo sirobi veya ho sidi vili ya sige pulasha rofa lesson pugeto tiunu me pono ke vipo salaleri pochava salasa se ke ha ki debri me pono tau fishi mu ke peno fe niego grammar sedimba ke ja how muli we sala kikru structure ke peno fe pillar how hari lady Lushmore Shokeja, Muliwe. So here, how Halega Baki,
KEKHRÜ nu tie mi no no chidi work ba krisar ko riba mo krisar ko ni krno krko balo kechugo ni ko lari ukapeno fediam hapo kakasha KEKHRÜ nu efasa ko soru pomuke ni keseki unko ni ko Sunday school nu Ziephrü li de ni pon ni ko ni krno dieseli je ni pon ni zo huli je sileliro ni vile do ho munie richali do ho efasa no ni ko pete siba Sunday school no ni ko sobo ni vile ni bomanga mi pete vile ni bazo ni ko richali ni bomanga richali ni bazo how ha mi no no chba lo ke ko la THEJA cha po ke penno fe ka bi ni ko tsakesha ni po ni zo dieseli je kesha ni pu no si musala ni pu no ni petayero ni krno dieseli je mi no go how ha ni ko la ni ko cha ta ke vito ho ye uke penno fe di ho how temi demo salano no mi no go work bagori KEKHRÜ nu ni krno ni petashi yaro ma ke vi ni kipuya sile mo sho ho seliro ni ko ni mo ta mo di ni ko peche penja torture chwa su le da mo di ni krno dieseli sile liro ni vili do ni ke percha ko no reach le do ni ke lucha ko no vili do ikeje muya deri tie mi no ke kra ukrono diese ke mo KEKHRÜ ponu zo shiri krono diese ke mo koro mi sieda da ke ha hari mu ukrono diese di lucia ke ko chakri le ke chiri mu we hawe ukapeno fedi ke chala musala KEKHRÜ nu how hari leshmor ke sho how ha baiwe siro how ha mi kr mi no zeker chikaba how ha manu mi pokenie no ko peta chozo deri ndiezemo ndiezemo ke peno fachan to le mo ke ta ho ni me sigeche ni liro ama bo pushin ke juliro ke peno fe ni me je sibazo we ke peno fe ni ko krebazo ho ni ko me je sibazo ho 이게죠. 울라 차바솔에 제게다 노 라브리아서 이제스 부신이 다왜 미프보야 뽀삐메 시스들이 아야게 페노파게 차리스 르네밤 되니하 지수에 기야이치 모모하 메노노 우디제가 뭐 짜이시문이하 시디 자피도 포케펠레 지수스 펠레 바조포데 자피게 저티보노 시디 바르포 워디 파스터기 아 시바데니 바오 이디시쇼 파스터 디노시다 이제 kepen fe nkrevazo ngumeje bazole pori tiesa sige je boze ke seho shisa do midi shu aya tiesa adam if pononie po kretoniesa po deze modi satando pimo thale modi tetsuho salas sige medi kepen free haige an experience toizo bo trusho sala kepen fe nkravazo meje sibazole Sidi pushasi, satigi porim hayobo lelidi, kepenofa ameje sibazo, konyebo lavorsodo. Unichuki petashike je petashada she, dijeho, erhudo, dazo she lavorsodo, keje ripununu mulia. Tie prodigal sons are bimode, prodigal daughters riba, prodigal father, prodigal mother riba, kijenu. Musala hakopetenuzo shiri. Kepenofa pesedi, kepenofa digo pesedi KEKHRÜ menzeshi liro. Lavoria so keche sasuri nigo nu cheke te fushini bawe. Tiezuri tiezigemi kepenofa miracle cheshabazo keche nigo kipushini ya homie unu kemishi keche baliro. Si keche pushiawe kepenofa nigo grabazo keche pushiawe. Sasie hake hawork ba homie. Widows homiri vorba livi asakolari aki kuze puta de kalamon atopikor sudazala deri mayobo widows kolari pusine ka juliro katolashnu ke penofe samimie je samimie reliro krasse gasha bible verse ke krano samimie ke vizepu ke pele samigo ke penofe ZHAPU shepevi sebaya gajago ke penofe samihago ha ke vi ZHAPU ke krime ko petagaje ke toleshen mulia musala samimi go ke penofe ni go rgor ke Yhor ke chesari ke toleshen mulia we chiliko
Hesro tata pengunu pugesha God asks after their well-being, you see. Ukrono tomogeda mo samiko zeke zoyawe, you see, getoleshinu. Sisi cheliko kribudis hidia tep soru tep fenuzo shiri getoleshe ukepeno fe pugesha ukr tomogeda mo samimigo soko mengupiliawe, you see dipu. Musala potikejla pette puwa mode de Bible verses ke kra samimila pushwe ke penofe ni go krabazwe ke che pushwe ni go lir krabazo ni go zeke zoyawe sike che puwe sala tepfudi hushigelie mo sichigelie leniro video sosie widows como divorcees Bali viso society no bagadala. Pano divorcee pokiniri for Bali ro ugo. In spite of all the pains and hurts, nye kemejega jezeke sepia tazo shiri kepenofene o krevazoe ke jusuri pushnya. Johan dieno ugo mugile jisue Samaria fe zaku kekino Samaria fe boy poki kruke vava ke chefu bode. Deri hafuzo shiri kredi por chegeja no zikunu zhao krishli liro derhala da dole deri no akagesha Zakie how kreli liro z springs of living water ginu pardo and it will go up to eternity igeja Johan tienu muli ho musala ke ubo chada zo shiri in the past Jesus Christa ginu no foundation chada chili liro renewal Cheke sala gelie uke lunu voria ke jaho angulie tano hafa sidi pue Jesus eker cheke banu no Jesus po zepe te poki pushemo sidi no zike no aginu no zapar ke cheke hrizu no kreshero ke chat cheke ke chat chine zelo ngule do nke sugelo nke ningule do le sike chupuge shiki pue polifil khabari tapora voda shidi teme go ke hey mi pose che siamo po a zepettessimo a chi pulemo po hawa Krista da zomonia sige shiki por amigo pe teta lavor Jesus che se shidi Jesus e jaki niker chesi por amigo sidi por amigo lavori po chi puge ja e chiwe no puge shlamo de hoderi hekori pose Jesus che se lemu po di corno shidi hekori pelele the way see first missionary in the Bible divorcee first missionary Igeja Catholician Mulie. Salango Corinthians Guinea Mulia Gazakemi, Temike Huburi, Christagi Badaro, Temike Sasha the way, Kewe Tode, Kesau Vorde, isi. Renewal in Jesus Christ, how hurry, Lemor Shokeja. Upas to Kimidashi, Supie, Ukapanofa Pelewali. She did chill who like a punu, Kapanofapi Umazel Chidi Huliliro. Geni Bagajas Surimulia. Zero. Singleness, Migropo, Kiarimo, Shidi Uto, Paul Nogo came here, Kiarimo di Ludoya. Musuri singleness, how hurry, Ukepenophobia foundation, Chililiro, complete in Jesus Christ, Ciso. Kia Shiri, Kia Moshiri, Kia Moshiri. Singleness, how hurry, Kepenophomigue. Complete. Jesus Christ, Ginu complete Zogaja, Susuri Mulivi. Ugo Corinthians go Kekhrie teniki prakeshero potijis la pram dederi singleness how hurry Paul le pusho nego kia shekemo gori nego virigo chuzo potitela ti haunu sige jukor bolba Bible no deri nego makevika crachli ke viba mission no maka krakevichli ke viba gaja maka krabaga Corinthians no pusha mu Paul ri kia mo sidi hakim higaja japusha sala Temike ubori potopo calling no lupe visualize. Kia kator calling liro sunu lupe visualize. Singleness decision mo calling ro hauro lupe visualize. Suzo Krista ginu ti tsobazo keche susuri pushiawe. Musulanu no telanu ugo jithe ugo chaye hawa leshdi. No KEKHRÜ seya liro KEKHRÜ numba liro KEKHRÜ medzeu Christabe Jesus Christabe KEKHRÜ medzeu chepizo hanu area hanu viva de area hanu viva mude hanu chasasa morso ba ke jego boileli di titi junuri KEKHRÜ no Christa ubum medzeu chidi
to thrive, not just to survive. So lady utozo lady sugo chishero nisedo me uto mili ke lu nu shiri kikru ke lu nu shiri seye ke lu nu shiri Jesus Christabo mezeo shili liro papete tsibazo keche mu cheke salali gedo tiu bageje chabo bageje how hari lela shike sala tichi how hano ha leke sashidi intentionally area how no achipe vigo sashado keche leli di thushile liro kikuri uni seyuri vigo ilali gedo chabazo we niko peshe Bezir fa non de 5 semino savodi que toi Nyiepou die savo u she kasaka shala Nyiepou jawe no mun ke KRÜTA sashali tena go tela no pete ke ze shetali di za de ku krewo jisu unu lerta ro hokili do me za de ku krewo Yo
balali do mo pete go ugo te kha ke chao che ga da mo je tie puti ger kro bo sedi ke ze ke cha chele na ba musuli ro uli thomi me ke nie missionary che ga ba me ke nie unie chaba muli ro ja ke nie ke se do nu unie mission field no la vodo sala unie la ke chati bo bali na ba uli thomi ha ko ha uja vis sedi uti uja pette khabie ke penyo fu ke kiu me jidi dili ki vija putje mo puti ke zeo bala unie ha ki vor mo tora da do ba ke chala unie bu se thali di unie la chagale ti bo bali do ido ugo chi do po cha purna se de po chi wa po ki kunu ke se ke jala vor mo vor di Christmas New Year ti no bali di po ke nyun he por ve se Varanasi no la vogo sunuba sala idola ke chati bo bali do sie macho di pastor macho di liro ti chikini phidi haflong no missionary me chdi missionary me bo chdi boja visedi dimasa mi ke pele me go shiri pele ko mi go donuri japu chdi ugo pete su chdi diligi japu chabaya mo pori jeva tenati no teniti no vorba sala ugo unyala chagale so achdo we ido mu pastor macho di nieba no se thaso me pastor macho di agiba ido agiba mu pastor macho di li ro po KEKHRÜ river ba sala ugo pola chagajigi po KEKHRÜ chasrevi unyala chagajigi je do kezedi chakrobo se ga zasidi ke je chale do ke THEJA khabie ke penyo fa chase je uni ke hula unie shola mu uni bu chi ga cho ZHAPU chevole ke sala mo ke penyo fa uni ki ke la ke THEJA khaslie ke niuli ro refer ke ko mu ken hegelie THEJA anointing suri chapionye chigile swacho do unie ke bara hakere ke kraze ke sega siga ti nia pele ke momie chugaba nouveau ZHAPU chaba sala ke penyo fa ke masar fubu uni chathau che uni ke kro che uni ke pu no shiri Nyiepou bu uni chathasa uni pe pi ge go uni meze ke peroga je petu ke masar fa ke ko mu chathau bu uni gi bali ke to la uni se ke to la se seuli ro chu bhuki jat protection ke ya su hala chale do ke secondary mori hakere accidentally levi mori persecution do shiri ke pelela ke petri vor se jwali ki vi ke me che bazo sala su hala ke penya fa ke go chale do we ke ya se sie ugo diuliro unyem hathonu ministry nu mission nu ke penya fu chakrasali ke to la divine appointments open doors se sie unye mieze ke perodi migi ja putz baya ga ja miego ke penya fu unuri krasali ke to la chado se sie local Christian miego zedi uni ga bara local Christian miego ze ke perodi machbaya uze partner chedi uze ke perodi machbaya sala ke nu rega ja mu partnership ke viri khasali ke to la chado se unye chofunu ke penya fu unye cross mu unye chofunu unye va pisli ke to la so la chado se em hapatenu ke penya fu zaya chili ke to la mu unye sudunin hegi unye ve se unye chu unye banula vodo sala peteri ha ko ha cha ha ko aledi idola mo pastor macho dila ugo keze ke nuridi wabo chali do mo keze ke chachali do we ke Kekhrie chu ke masa Nyiepou Jehovah puti bavodo ke masa ho pi he go chudi he go bu che do ndier na le mo ke soti ho hazedi helot le thomi me ke ni hanyala chali gi puti ngo gi lan pe ji he go che do ido khabiem pelesia no pokki ke lela ke THEJA che yawe tiche podi krethe nyemese bobu he go hakia nu la chasidi to ka sha hon nu the ka cho ponni di rezo shiri ke meje so shiri utof ununu ni zo shiri to ka shunu no po se pe jaga ba mu po japu ginu mi bu Jesu Christa sili ge ba ko ala THEJA we he go po khabem pelesia KEKHRÜ nu shoze ke sedi ula re ge ba ti ho nu zo shiri po tola sodo ga ba ho halari ke THEJA sia we Nyiepou no po KEKHRÜ mo holi che no po ke yau chli che tefudi to ka sha ho no non to po je si to ke le che yego pastor macho di ke hula in THEJA no po ke le lam pe jewe
KEHOULUOÜ thonori no po several ka jam hi che delegate ZHAPU honori no pe se pe ja ka balan pe zie no jabye po che no po ke haunu delegate le to ke hau sit tu di po to ka sha honu no po che ko se che no po ya le che no po no se che mo bavu da honori no po zo ka mo po ke kuri cross mo hergo se ba ke le che Kekhrie Nyiepou higo hila thomi hani ha khabiem pele pe krisia or fakija ken hegele THEJA khabi unye zdi unyibu cha thau ro fa cha thau sidi ke pu nuri mieze ke poroga nuri le thoka chunuri Nyiepou ro fa cha tha sidi unyibu japu chepe ja segele swa chje ke miche makere ke pe kazi ke sewa legi pe tenu no ke ko jiose unye yali je mieze ke poroga junu Nyiepou no ke pe rope visa ke liye ke pele migo ze ke nu si sakodi ZHAPU se peza sako ke le tse ti cha honu no japi bi unye tse unye tsof pe tenu unye nu pe tenu no nye va phi se unye le tho se do di se pe je ga ba mo se sa do di to se do ga za honu ni pu he ko unye very khabiem pele se ya ye po thet to so do ye po ke nu ni het to so do unye ve pe tenu no unye go le che unye cho unye ba cho ke le ga cho no unye ya li unye Seto ke le so chi mo ti cha ho hanu no unye ke lu gi nu ma ka ja cha je ke THEJA khabien zdi su zon chaye we amen telaunu ugo pete ke zedi ni pe je ba le vide telaunu ugo pete ke zedi je do ke penyo fa die si ke lie poma ni se ga ja ugo la mi yes se ga ja digo bo hern li de mo jizodi herna wadi khawa ga to su ha khre sala vor ke le go peteri ke zedi thelanu u kha ke sala pie ke penyo fa chaslie jisu christabu ki kru ma jetse ke लिए zer ke लिए ha kwa no ke penyo fa bu mi ponyo go zo shiri mi jonyo go zo shiri ki minu fa zo shiri mi nyonyo go zo shiri sami miri urbi ke cha timi go zo shiri pette cross di chi do ke penyo fa die ke su poma kare sikili haunu petteri utho ki kru no u jao chasle ke vi u meseu u thau sidi u jao sidi ke penyo fa seu me jetse di thusle ke vi ke kro THEJA ke penyo fa ki chake petteri ke je thelano u kha ke sala be ke penyo fa chase u ki kru sidi ke penyo fa pele sidi po thela chale dwe ke je ke chale dwe ke Kekhrie Nyiepou hego THEJA moligan jwe je do ki tyo fa ke tha fa sebu ZHAPU ginu no hego me popu ga cha rchaka sala ga sala pe ziwe jisu christabu no lerdi he ki krunu he ma jetsa ke liye kit de bori me yeshi mu kit de bori ha ha hela ha tho ke me yet thobo mo so shi ga su hebu si ka sala ga le lan pe ziwe no ki kru pe thebel hu ga sa set de ga su ha 하토게 자 토보가자 하토게 마사 토보가자 KEHRÜ 토 하토보가자 수하리 레디 히 THEJA 헤고 미 뽑어가자 헤토 히키 크루 타우 제도 레가 살라디 모 헤토 헤 타우리 레가 살라디 헤 카카 살라빈 지야웨 미 포뇨고 미 조뇨고리 미키누 키미노 뇨조 시리 미누 푸노조 시리 미뇨뇨 츠디 버가 바고조 시리 사미 메츠가 바 오르비디 루가 바 페테 카비에 펠레시야웨 Nyiepou no he chofu siba he ke reut siba he chole mo ta ya ga ja gori pette no siba we he ta chgori no siba we mo che do no diu no here chaka sasde he bu he thau he jau si ke sala ga sa le ke sala ga sala pe ziwe mo in ki tyo va ZHAPU gi no he ko mi popu ga chaka sala ga sa he chaka te fula ga sa mo he ki ku thau ki de bori me yeshi ke ga he bu si ke sala ke la pe ziwe erne ke le ha kwa he bu se ke me thocha wa heche des je chse legi vi moti chi haunu hi mi popo ga he to he ke lhunu mu ke krimuri he ke ki kunu jisu christa bu him je uchdi hus legi vi no he ko mi popo ga cross je jehova bu jabie ne chle mu ne je bale je jehova bu pozi bi ne va pe zilie mu ne kre ningu me je ke le uchje jehova bu po ke ni je bi ne mo holie mu nu ne bi ne chge le uchje jisu zanu chayawe amen ke pesi ga za ti bo seli do vogta sandin hiri pesi se wate mo tie pesi lasana ga za
liro kiya ke nyum hozo ki vorje ke rio liro January 14 jakre din he Wednesday vor gazet Wednesday he baroki u youth pastor chegavor ke hule to chegavor pastor Megosa no pukia bado pastor Megosa liro daughter of Hwezosino and Kuroko Savino pozeu liro Somingam liro son of late Vitsia and late Shimre unye ki liro lady Bandrok Chapel Patkai Christian College City ke manu barogi kia joko badio musasio reception chapel kitiki badio ki hupuri puti hawa lebadi ki kulai chabalie mu chele ki petevodi jabe pastor Megosa no mu puki KRÜTA se jige se petiki chasia ke nyoli ro vogaja Friday January zakar surun he utsa perchagaba sevinyo zutso sevinyo liro daughter of Mrs. Achetla and engineer Akho Zuzo. Pozeu liro Vichaleto Hyoka, Vichaleto liro son of Mrs. Adono and Dr. Akho Hyoka. Unikia January 16 Friday here Baroki Kiguama Baptist Church Nubato mo Tehu liro Bapogi cholera ground Kiguama Nubato Kihuburi Haulakia Halai Chaba Mochili give him a body Japie Yasami to Sujik to Suise, Nikit Sasia. Coming Sunday, January 18, here Kepenyofa die Sekazasika to Valiro Ono, Sajeleno, Kivichasa, Khise Kerüsuo Kehou, Nyiepou die Sekazasodomo, Jitie Jayu, Mezidi, Kepenyofa, Zapucho, die Zapucho, Kehuchili Liro UBC no KRÜTA Chata, Moon Nusiki Hubo Badio, Sala. Vogda Sunday here, KRÜTA Uzakeshdi, THEJA Chakilie go pet Tebu, coming Sunday, Kehusie, Basha, Idi Chatamu Nusiki who Haunu, Kekotos Jake, the Se Chasia, Han here, Liro Keze, Chatagrobo Kepudo, Mu, Pastor Zakibitio Meta, Emmanuel Baptist Church, Pastor Buri, Japuti Ziobo, Sesodo, Yetonu, Zapucha Letonu, po experience, Gorisekazasodo, Sala, Ugo, Sulebadi KRÜTA Peteri. Khise Kerüsuo Nuri volie musasie chata munusi Kerüsuo Nuri ba presije ke se KRÜTA ki chasia seuliro Lighthouse service coming Sunday modi January 25th hinu sededa kato suhase krisargo pesisje diuliro SOBF registration ko krabade mo ugo poster guri se kazasde jigazo mi mfki bo volie de mo UBC nu work pekolia ga jogo petebu we course hawa Chigli Mengubia, Sala, Chigamomie, Jirik, Mikabazo, Salanigo, Le Bisidi, UBC Kikunu, Vor Kepecolia Gajaconigo, SOB Flanu, registered Selije to Suse, Kazasia, February 2nd Saturday, no class Terio Sedato. Telauliro, UBC Herald Copico, Balo, Socia desktop calendar, Copico Yobo, Siri Peshavalo, 150 Nuzeba, Mo pocket calendar Liro, Meteos Asabaho, Sala, Nigo, Pakajigi, Piliji. Te pezio.